Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys. Ya, bertemu lagi sama Ucup guys di sini. Ya, ya Ucup ini lagi mau mukbang guys. Ya menunya ada ini ada kentang, ada usus, ada wortel juga guys. Salah banyak. Ya, ya sebelum kita cobain guys, jangan lupa guys baca doa dulu guys. Ya saya baca doa dalam hati mulai. Amin, amin guys. Ya udah saya. Ya langsung aja guys, kita cobain guys. Ya gimana gitu rasanya ya? Langsung kita cobain guys. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Terus mantap guys. Hmm, 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 hmm. Hah, mantap guys. Hmm, enggak fotonya guys. Kita cobain. Mantap guys, isinya juga guys. Guys, isinya juga guys. Hmm, 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 mantap guys. Hmm, hmm, mantap guys. Hmm, guys, keselak guys. Saya mau minum dulu guys. Sambil keselak guys. Airnya guys, ya Allah. Alhamdulillah lega. Kita langsung lanjutin nih guys. Makanya ya guys, ini wortel guys, so cobain lagi guys. Hmm, hmm, mantap guys. Hmm, hmm, bagus ususnya guys. Hmm, 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 hmm. Ah, mantap ya. Hmm, hmm, mantap ya. Ya,
Ya. Hmm, mantap guys. Hmm, hmm. Ah, mantap guys. Ah, hmm, satu guys, satu guys. Hmm, nah, hmm, 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 mantap guys. Hmm, hmm, mantap. Hmm, 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 satu guys. Hmm, mantap guys. Hmm, 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 hmm. Ah, mantap.
Mantap. Dulu guys. Ya, ya guys. Abi teh entos wangna ayeuna nya. Abi teh secara teh bade pamit we nya da tos wareg ya. Ya jangan lupa ya guys, tonton ya saya ya si Kasep. Ya, ya jangan lupa like dan juga subscribe dan juga komen guys ya. Ya saya pamit dulu ya guys. Assalamualaikum guys. Dadah.